O Marijana, slatka mala Marijana, ja ću te čekati dok svane dan. To je bila noć za pamćenje. Sve je već trebalo biti zamračeno. Taj topot vojske koja je ulazila. Ta tišina u gradu mrtva. To je stravično izgledalo. Mi smo tako doživjeli, koji smo znali šta nas čeka. Slušajte Radio Zagreb. 2. srpnja 1942. ujutro došao detektiv i rekao da sam uopšen. I otišao sam i smješten sam na trg N. U tome času nas 4, tu otprilike raspoređeni, ja dam fućkalu. Zašto ja dajem fućkalu? Zato su tamo dvojica sa bombama na ulavu Runjanove Mihanovićeve i oni će kao kuglani poslati bombu njima u čelo. Mi smo bacili preko ove ograde. Došli su po noći i odmah su rekli da imaju nalog da izvrše premetačinu u kući i da mora Zdenka i Rajka i Mladen s njima da odu na policiju. Onda je ona napisala cedulju i da kaže, mene bi uputila, Jerko, molite, jel smije li progovoriti? Ja sam se porekao da ne. U gradu nisi imao ni časa sigurnosti, ali ni časa. Nigdje, ni na ulici, ni u kući. Ni u društvu, ni sam. Nigdje nisi bio ni malo siguran. Ne smiješ pamtiti ni imena, ni prezimena. Nastoj da ni na koji način ne znaš svoje suradnike. Jer na taj način onda nećeš moći nikako da izdaš, jer ne znaš jednostavno. Možeš to gotovo lupetati, ali ne znaš mu ni ime, ni prezime. Ja uvek kažem da sam cijeli život kriva. Ustašama sam bila kriva jer sam bila u pokretu. Kad sam došla u partizane, bila sam kriva i zašto sam živa ostala. Sada me krivo gledaju jer sam bila u pokretu i bila u partizanima, neki pojedinci recimo. A dobro, jer ja do smrti moram biti kriva.